Tuto murungi wa Ankole Media TV nakora musyaho wasibota orirota nebigenda bitokwe kandi webare buri mu rumogona uguwatawe ngaro noba nokore chamani kandi aho kubori omurimo goro nono yombekera hwensi yitu Uganda kandi nihanga dito kutwariza hamwe eji ni Ankole Media TV kanyo wende Beyazini ZJ Serebo wambara arho ababe batakande birengu hati nkahinduka mu ndebeka konka so endebeka ni agency kandi ntuba tune kutransforminga utakayebwa Ankole Media TV ntukwereza tukuruga mu rembo rwambara atizimbe cyahaje kwa Go Plaza no offices zitu ziri room number 79 wasa kutufikira abwo buhereza bwinjo butukuba ntukuhereza videography photography promotion in fact nabana abinetari nsaba music no wasa kuija copywriting music yawe online ngasha mitimbagano kugira ngo music yawe jifune mu sente besides these shows zitukora ezo kubotire mu chango no ine kufuna sente omutalent yawe so no tushikira aroho na rebodi muswaga nabana akikora nini nkora na Asumani ngasha officer nyuma ya kamera kandi ntuba turu kugira ngo tukisobe bikutambura umurembo rwitu orwambara na nensi yitu Uganda nensi yo no kutwariza hamwe erizoba ni nawo mushija wa mani ni Mobiliser wa NRM staunch Mobiliser kandi deka mwakira yanjure tikirundi kwanjurizi naryo muntu no basa gukora menshi twakwakira umukuru webare mnonga benzine nanga shiserebu wambara amazina nibanyeta Paapa Wilison kandi abare ba Ankole Media nabakira mwe bare kundebo gundo murundi nko ku presenter nanga shi mwanzo wa program yabagambira nyewende Mobiliser wa NRM ndikagambirizi ndiyo mburizi wengiriye ntunguka ya mzee M7 kandi obubwire ekinkuteka ngo abantu abinja ba mzee M7 nanga shabantu abakune ntunguka turiyo omikoro ya MK turiyo tugezeho kushemererwa na MK habo kuba no mu bantu abagerezeho kurete ntunguka ya Uganda kandi ntuteka obundi nyense kuyakugera iki yagamba yabagira ati numanya mu nshagiko muri yeki nitwe nitwija ku mushagika riyari turire ngo akanjura jeje ni internet tukumanya no basa kushanga bakajihakinga no basa kushanga gari y'amazima konko bwira kubukika yagira ati bantu mwe ati banywana ba tata banywana ba president Museveni banywana banje ba MK ba general MK nija mu nshagike ataho twatandika yatushomeramu twamanye ngiri twamanye turagambira abantu be twatandika twatara against yo gamba ngojo ni internet ndiyo mwari ba followers beye kandi Twitter na mnonga noma n'umuntu wa Twitter mnonga akwaki mukaya jangu amcoming on a ballot paper 2026 so ati wajara ngo kututegereze cyaragambe abamweni ngashihanga byahereze confirming abinja bakufollowinga mitimbagano no manya obwiro bwinje bukwatira na internet na mnongo bunku bantarikagambiriza wa MK emwe nimba ntakubimanya konka kandi kinakubasa kumanya hami kutweje ya internet nugubasa kuba hacked usanga umuntu yahereza yaguhakinga yafeedinga mu cyone cyakwenda abantu bundi bateka ngo niwe twabirebero mu mikutu ya ministries zitakushana twabirebero mu mikutu y'abantu abanyabutegeki twabirebero mu mikutu y'amahanga gatakushana so nice basa kubaho usanga umukutu gwe bakaguhakinga umuntu yateka mu information yone yakwenda abantu bo kukireba ngo ni watch postinga nubani bateka ngo namazima konka kandi nice basa kubaho konka kandi cyabaho yagira ngo ninyenda kwija bantu mu nshagike tinkurebaho buzibo bukubasa kutuzibira ku mushagika riyari ninkwetegereza anyway takajire hare nkoko ryo omugambirizi ningashomburizi wenjiri na munonga ya NRM erizo twacera n'amahoro go busasi twaferwa omwe amuntu wa mani omwihanga case omushijogo akozere mirimo mingi ya government konka akorire offices zitakushana yakora mu office ya Ministry ya Finance yakora mu Prime Minister's office yakora akozere mirimo myingi riyari konka ningira nka government na nabantu abakunde ntunguka twasharukaho twafuna rose abo kuba no muntu biro inamagezi mingi akureta programs zentunguka konka kandi no manyarahanga ni wakango umuntu kandi akagaraka kamutwara so ntuyino kwicerezana nabo kimwe cy'uruhanga kwija nacyo kandi tukasasibwa family ye nabanywane be abiyasigaho riyari kandi tukumwendeza ubundi ruhanga omoyo gwe aguramuze kisa nanga shaguramuze
aguhereze ahigwine kuza harungi. So ngago amahoro go busasikani twe Nkankore Media, Nkankore Media family na ihanga ryona ntubantu sasa okureba ngo twarugwaho omuntu w'amani nkogwe ihanganiro barya aferwa na munonga omu state yitu kuba turi mu kateri tukwetanga abantu nkabo kuja batusige batuhamisiriza ito bari muni bakora ati ne bataha omu ihanga kandi kuja ngo nitutwereze services. Twagaruka hanuya wa Mobiliser nindebo jwire team chairman MK project secure you tomorrow ahiguru MK ame. What is it no basa to elaborate njamunonga about the brand you're putting on? Eze shaha ni nguzizi nere bakweta MK nanga shigenero muhozi kine rugaba tinkuriguza ngundi no mukavera nguni nyenda bampereze musente konka ninyoreka ekishane kigenero MK nanga shi kigenero muhozi kine rugaba ecyariyo nagezeho kureto mu bantu ecyariyo nagezeho kureto mu minyeto ecyariyo nagezeho kureto mu bantu abakuzire ecyariyo nagezeho kureto mu mahe ecyariyo nagezeho kureto mu kushoma aza nico ekishane kituri tugezeho kureto mu bantu ekirimo rukundo ekirimo kwendezana ekirimo kubinga oburyanguzi nanga corruption ekirimo kwendeza ebyemizano ekirimo kwenda kurakuranse ebyenzarwa ekirimo kwenda ebinte birinkebyo ekeshaha nice kishani ekitukugezaho kutambuza era tuyine ngombe kugira ngo MK iza wa brand MK nekigambe kirinka nke business konka mazima gacho nanga shoburyo bwacho bwenyini nicyoreka ngo muhozi genero kine rugaba genero muhozi kine rugaba nuwo brand yitweze sha. So nje cyo kurebera nzwarire MK ame nyondi omwe ya members ba MK ame kandi kukururwa head Mobiliser witu Mr Barambarugahara kandi nyowoni nchira kutambura mu department sibiri nchira kutambura mu departments entertainment na sports obwiro bwingi kandi ohireho na MK na nebe bya general MK munywani witu bitakizire tutuyiro mu mobilization za NRM nyonka tandika mobilization za NRM kurugen 2009 so nture nyima ya mzee M7 nture nyima ya president M7 ahabwe nshonga nkisha tuzonka M7 naendeza abanya Uganda okubaje tu M7 takwendeze nseji ukugaruke nyima kandi na waba no mureba akagezaho kuferera ihanga ryitu Uganda. So mbwe nabwe njongezo nkagira nti mbwe nanye kundahurire ngo president Museveni ine program eji kanji twaro misho kwara ateka HTV nanye kanchongereyo abatine TV hibari kwara ateka hechi nanye kanchongereyo kwa ikine kwika konkantu iro mobilizations mbarara simanyi mbarara nkahi Western Uganda yona tuire nyuma ya president Museveni omulari zona nkahi omikoro ya government yona ya NRM ni mbandi yenyima Omuhagizi Omukozi Omugambi buri kimwe so nture nyima ya president Museveni kandi nchiriyo eze shano buturabe twinemu moraro ya General MK twine kisinde kisya twine munywani witu n'umutabano wa president Museveni kandi nawone tumwakira ruyari so kwaragira ati munshendekerezaho ndiyo ninza masaka nutsuma duturiya mahaga yitaka kwaragira ati ninzaha nutsuma nambone 2019 okwezo ko kwakana turiyo nutsuma kabari takajiraho henye takajira 2019 okwakana hey today is 14th. Yes. So ruwakatano uruwakasha turkujana tuzaka takajire chokushuma kabari wa ahiguraho watuhaira tinjira omaramagwa MK corruption na kujirwanisa biti byona yo iwe omukinteche cha mobilization otwire notambura under entertainment and whatever omudiecho netura corruption mu Uganda ekirimu akwato anture asaga z'amabati tore asaga zijerenze ba scandals nyinje nyuma ni tuyihenkahe amasiko ninga amasiko tugadirega kwingana ki kujangu naza kwija akorecho ecishe abirataka kozire acho kurwanisa corruption to zero level nyowani ntekateka nsonga y'amabati wabanoreba abantu abari mu line wabanoreba abantu abari mu line aba kugira ngo bakiba amabati ni wowe wenyine noreba ngo ukigwire tuba kubasa kwiba amabati
orebe vice president, orebe prime minister, orebe speaker, orebe simanyi oha minister wachi, orebe minister wa finance. Aba bantu tine muntu akubasa kwiba amabati abo kuba obo aba bantu bona kuko twaba mentioninga nibo bakuhereza abantu obwetavu bakabahereza bikozesa bakabahereza na cash sente nyamwingi. So ekinkuteka teka mu bantu abo tine wakubasa kwiba amabati. Ekinkubasa kuteka teka cyakubasa kuba cyabireho na habasa kuba habireho nkempandi kambi maybe nka approach maybe yo kubuza ibintu ebye kabambi kikarebeka nko bushuma konka aba bantu tine muntu wakubasa kwiba amabati. Uriya ari wabanoreba amabati 300 nenjo emwe nkenje zo mu cyaro nintekateka minister nkakasayija takubasa kwiba amabati ago, prime minister honorable nabanja takubasa kwiba amabati ago. So nintekateke kaberi nshobo mbitabo byabo. Besides echamabati tuireho echamabati nkecho iwe nka Mobiliser Kandi tuire notambura omuraini ya entertainment and sports. Norangu government yitu ya Uganda ekozere changu kujangu entertainment na sports zitu industries zezo zigire zikabire zitarengera level yiziriho right now. No manya buri government kutegeka abana Uganda obana Kenya obana Rwanda obana South Africa buri government yine ebigenderwa byaye bye kwiziraho. Government yite ya Museveni akizira habyentase munonga yizira habuhinji no burisa yizira aha industrialization okombe kama factory nachi yizira kushubura yizira amahanda infrastructures yizira harichi so security. So meno buri government nebe yine bigenderwa byayo. So nintekateka government yitweje ya Museveni te kumanya munonga sports mente ya Rwanda ya President Kagame nereba munongo mu sports nico cyo kurebera hine kintu kikagame President Kagame yakozire ku sponsoringa timu ya Bungereza okurugo mu Africa tihine nsera kikoziro mu Africa konkani kibasa kuba kitahizi hanga munonga konka kugira ngo ito Uganda turyo mbindi byona tokabikora no buyakobera family yawe tokahikereza buri kimwe no shango kuwa performinga yoje side ejo wa performinga yoje side ndijo tariyo. So mbenu ito tukiryo muri yebi turyo mbya business turyo mbye mihanda ngudo turyo mbya industrialization turyo mbyaki konkana biriya ntwiza kubikaho. Kandi ndeba objectives ezo mutabani nibyo byebembire sports entertainment youth. Hati noreba nkaje no muhozi kinerugaba we nagira ngu nayenda akwata habire hatakimukize abe no yimusi we natekateka maybe sports entertainment babire bahanagirire so no hakwenda tandikire ayimusiye ba ekekuriya haziriye zibimukize kare. So niyo idea yinkubasa kutekateka ngu General MK nabasa kuba na indatandikire ominyeto ayimusiye sports na entertainment then akena baz ziriye za President Museveni ziyayimukize kare then ekintu kigumuzemo. We bari munonga uri kutureba ari NKORE Media TV kandi tucyo tuganira kimwe bibiri na Chief Mobiliser bamwita Paapa Wilison koko yayanjura awa NRM kandi right now ari munatambuze njiri ya MK movement general MK munywani witu munywani wihanga ryona wori muno watugambira 2019 oko kwezi kwenyine turi muntu shuma kabare ogum ntondo murebe wito elaborate injere mo kabare ntuzakora yoki kandi nabwo aci ntuzaye obare munonga serebu wambara. So mbwenu kabare ecyabireyo no manya boda ya Katuna Rwanda Katuna kabare Rwanda bodejo bakabagikingira abo nshonge ziri politiko kumaro bwire buringwa bagezeho kugira ngo bodeje yigure bariya nabarano wabitu haza kutukubana tukoregana nabo business zitambura ibintu byena bitambura konkeke maziro bwire bwingegize leta ekingire bagezeho yabarema. So General MK azayo atensa na President Kagame amuyikiriza amugerete mwana wawe kanyigureki bodeji konkana akubire nyonta kwenda kugigura abo kwani mbasa kuba ntakugifunamo. So kuyagigwire abantu bashemerwa abantu bayenda kumusima bagera ati mwenu General gu ekintu cyakozere abantu bakabare abantu bahandi bagera katukoreho Thanksgiving twete General MK
tumwebaze twebaze n'abantu abarabe barhabebembezi bitu abo nshonga yo kugira ngo bakigura bodeji niyo nugo muramwa inco cyo kurebera no mukorogu nabagweta Thanksgiving nabageta border opening and Thanksgiving. Yes, so ni Thanksgiving ya border opening. Yes. So omuryecho basharamu bacu preparinga ni Thanksgiving border opening ni tureba harimo ibintu byinje activities zikuzakorerwamo nizo ziha kandi niza kutandika ryari kweza ryari. So omukoro gono muhango kubaguraho umuntu mukuru nango kubaguraho umuntu muhango no gutekwa kuba muhango no wakuguserekerera kabe kake omukoro gugurumwe ibintu bishatu gurumu speeches of course nke mukore ndijo gurumu mpira gurumu na entertainment gurumu abeshongozi gurumu bitaguriro gurumu kizino namwe nkozire kizino cha MK abanyakabare no mundeba so mbwenu gurumu ibintu byinji gurumu entertainment gurumu kuzana mpira gurumu kushemerwa gurumu speeches mbwenu nkoko kureba umukorogu abantu bariyo nibebaza General MK ekintu cyo watukorire bodeji kureba ngo bagigura mazima we bari munonga so ompira nguza kubagururwa gati ya ompira katurebe ahanaka yanje ompira kan checking kurungi timwezi konke chinkumanya omukoro nguza kubagurya kigeze high school playground ebakweta rowa kandi na team zinazo kanzirebe nyizenzu kugambire konka kandi ekindi shuwa nacho nahaza aro friend match ya team emwe ne Ruga Rwanda na team ndijo ya Kabare so niza kuba nizana friendly kuzirarugemu entertainment speeches buri kimwe kiri yanga yawe muri yacho entertainment katube no twaza akuba nimwe rukugwa entertainment respecting mazina chininga brand chezera entertaining omukoro omukoro nukuza kutandika 2010 mukasheshe guhebero ebiro 20 mukasheshe so nikibani kimanyisa ni 24 hawa mukoro so mbwena abantu omuntu ori Kabare omuntu ori Bushenyi omuntu ori Rukungiri omuntu ori Mbara omuntu ori Kanungu omuntu ori Nkahi iwe kinte cyo ramanye ngo mukorogu izo esibire biri no kushemerwa mpaka abeshongozi twina bambara abeshongozi twina ba Kabare manya Kabare tugigeneralizingire twagikora Kigezi region twareta abeshongozi bambara twareta abeshongozi ba Kampala bona abanywani ba General MK abambara abanywani ba General MK kuyaho abambara kankohereza amazina amace agakunuya kunuya twine Mr Bingana Geoffrey twine Mr Rage twine Peace Mbabazi cha Mukongwire twine Sister Charity twine Chiroro Trinity Band twine Rasta Chaz twine Martin Katungisa twine Musimenta Florence twine Fact Zamani kando gunwa kurra beshongozi ba Kabare twine Sinaz Moses twine G-Boy twine Amana Maniga twine Shaino Muchiga twine Kachaina twine Sam Wenyini twine Enoka Tumuzugu na chairman nyowe nanga coordinator wa entertainment wenyine nawe so twena ntuza kuba turiyo ntuza kucacyanca tusibe na MK tushemerwe na MK abakunyomuramba mugunywe no tureba ari Nkore Media TV katugiye murembo rwambara ryoko ine business yawe direct tugirange kandi obe norebwa millions and millions of people nitsimira kimwe abantu abatu followingire ku rugatandika kandi kusiyeje shaha kandi tongera kubasha bangu mongere kupushinga tufune abandi bona wareba sharinjira umutayi wawe kandi ninyongera kubirusa turumu tupreparing aguma kubakorera some different live shows kugira ngo ekintu kitamutindo kandi kuko mutuhagire ni 20 hayo kugira ngo tubahereze birunji wo ryokwe oine eto kwenda kurabyaho ningashi cyo kwenda abantu bawe bamanya no basa kutushikira offices zitu ningashi otere enamba ziryaho wazomo about no banozera ninga no basa kumfollowinga platform zezanje zona ninkosa beyazi NZJ Serebu Wambarara kandi utakayebwa ngo nitwe turamwe na MK turi abantu ba MK kandi nitor kurebera information nk'eje ntuba turuho kugira ngo tujikwiseho nitwe turya abantu abarukombe kihanga gitu kurabera amukutugwito go gutwatiro so omunteka tekeje ntwenda turebe omukoro nkogwe gwa MK kugubireho entertainment ninga beshongo zabo
na entertainment yitu ya burenje bwizo yefunire muki iwe nka Mobiliser kandi ko muntagi mu entertainment wabare munongo kurugenyima ombutware bwito bututwiremu kurugabu na joininga NRM mobilization 2009 nyonke hayo na aba volunteer Mobiliser kandi nintekateka ninyentwire ndi government yabeshongozi nanga ya entertainment as far as political mobilization is concerned. So ngerizo munonga kurebeka ngu government no yakubeta tukwatire, for example government kunu ya burengero izoba government yito ya NRM teka tu supportingaga nkabeshongozi au yiro murundi gumwe ogo general gu president Museveni yija kacheka akapromisinga kasente konka kasente akona ko kakija kaburro muhanda twiza twahurira manya ngo hariho wakihireyo yakaryo mumbebembezi bitu ekintarishuwa nacho konka NRM gitugitwiremu tugeshongorire tugikorire bintu byingi nyoko narebire cyaguma kityo nkakoraho studio nagiteka mu sente zikurenga miliyoni 10 okugira ngo at least hwere habana omukweshongore byentunguka ebyeshongore bye ebikurwanise ndwara like ebyeshongore bikuhabura ebyeshongore bikubasa kugaidinga abantu kuko kubasa kuturo mu nseji ebyeshongore bikwegesa abantu kuko kubasa gukora korebeka ngunyencha kare baba bari abantu bamani ebyeshongore bikuretera abantu bata menu bayegesa batahi babo. So nkageze gukora studio ejo kuruge 2012 kandi ntekateka ngo studio ejo ahabeshongozi baburengero izoba netekwa kuba yambira at least 80 nanga 90%. So nka government ya President Museveni tukageze ukandikira President Museveni tukumusaba official kutukorera nka studio nangwa minister wa gender wa nomanya tugo mu ministry ejo ya culture twagezeho yija ha mukoro gumwe ya tugira ngo government nenda gukora ho studio manya konka kuna contactingire office ye nasanga ngutine kibabere nbamanya. So nintekateka government ka NK yatwebirwe itwa entertainment kandi obo tukagezaho kuri mitinga na mnonga music ya opposition kuniyo mu Western Uganda konganka government ya President Museveni tukabere ntusaba ruyare mututeke mwamani itwa batire mwa abeshongo zamani obundi tukagira amani make konka tukoreho studio zamani mbara site tugiteka mu studio tumanye ngo gini studio ya government tukwatenka Fort Potro tuteka studio yamani tumanye ngo gini studio ya government tukwatenka Kigezi region tuzenka Kabare tuteka yo studio tumanye ngo gini studio abana beshongore byentunguka byo buhinje no burisa beshongore bikurwanise ndwara nka slim nka cancer nko musuiza gwenseri nebindi kirebeka ngo kintu cyatambara konka government entertainment wise government yite ya NRM mukatwebwa konka tutekateka obundi general MK anabasa kwija kwatagana nitwewe abase kutombekera studio zezo abo kuboyireho nka studio ze zinayombekire nkanye nko muntu hatina mfandingire nabasa kuba hatine muntu aragereze kureta studio kugira ngo ahwere abantu abarubati kandi obo twine government ine sente nyingi government teyine bworo konka nintekateka Museveni nabasa President Museveni nabasa obutakibasecho abo kugira ngo utari mu line yebi konka general MK naza kukibasa tutekateka general MK mbuyire buke omishaho ntuje kumushaba abase kutiteraho studio abana beshongore studio te kubasa kurema abana beshongore byeshongoro birayamba yihango kukurakurana ruyari muri yacu nanye nindeba nko muntu entertainment industry nayo ni in fact nayo ni tajiri kuri tentasya nyinji yekikacha yiguru omwihanga lyetu lya Rwanda ako mweshongozo omwe no kushangana employing abantu over 100 yakora event nkejo oriya yareto bando oriya yarete myenda bafunamu bono shanga ngu ntubantufuna so ninshaba government nitwe ka entertainment industry kudinke bintu nkebye okutukuba innovative tukwemusa online TVs nkezi we are supported abeshongozo bafunamu nito twayombeka ihanga lyetu byagendo mishoro kunde banyongera kwirusa ngu ebiro 27 oko kwezi twine ruka ya festival ne kubirya sante ba ruka ya festival
erya sante rukaya festival erya sante ba kandi ejo nenyama bagambe kigambo rukaya omuntu we noragire Kampala na machi kumanyisa no kuberya enyama full party kutamu no kwabusha no kuja sante ba tukuchira kora made in Mbara mwije wone bagita rukaya festival kutamu no kwabusha asante ba mwije tuchakare turye nyama ni byebyo tukumarira Mobiliser na nshabo tuhereza ubugambo bwabo bwa muheru yongere na no kuhereza advice na mnonga eminyeto na abaryo mu entertainment industry tukumarira advice y'inkuhereza abana bari mu entertainment nanga bakwija bana mu rugo mbyeshongore bitakuzihanga reka tweshongore byeshongore bikurakora nsihanga nicyo cyo kurebera nk'abana bona abakuza performinga kabare stage zina kwereza abana bona bashashwirwe kandi bashashurwa giye kurungi munonga so mbwenu mutakarebero mbyeshongore biriye bikutera government mukatekateka ngo mukuza kwiya sente ukatekateka kugira ngo watereke eshongoro katera government nango katere ntunguka ngo bwo rafune sente mureke tweshongore byeshongore bikuza kutuyamba okukurakurana kureka tukagera aho twahika otherwise amazina nabanyeta Paapa Wilson ndi NKORE Mobiliser volunteer Mobiliser ku rwego 2009 kandi ndi team MK cyo kurebera ntiri hoti enkofira ya MK Ame so ndio mulaini ya MK Ame ejini mobilization team so kandi ekwatirine na show yitweje ya kabare ya MK nanga se ya official border opening Thanksgiving nitweta abantu bona Mbara Bushenyi Shema ukabare Rukungiri Kasese Fort Potro nkai mwena abantu nitubeta mwijo mshoyeji nuza kuba ryoro akashatu okuno kushemerwa okutaha n'ubusha mwije bukirikare mwesharo t-shirt bwa white bwono bwa MK mwesharo obukofira nkobu aina kayero ni wono katekaho konka tuzo mu omukorogu official border opening Thanksgiving mwije tunywe mwije tuchakari tunywa abushera bwa kabare riyari mwije tusibe na MK turebe banywani bitu abandi bakwagira MK tusibe nabo tuganire nabo tuzine tuguruke yabine bizino tubizine tubase kurebeka ngo twena okutaha mu busha utakagira uti mwene kansibo muka abo kwati nyine zo kutahamo omukoro gwa MK okushemerwa kwa MK tina iba kubana bashaba se bari hare nabasa kubanka transport mini nintekateka noreba MK kahambi hanga ryona MK ina abantu aine camps omunsi omo Uganda yona Masaka Arua Fort Potro Masindi Guru Rirankai Burhamon hariyo team za MK so nintekateka bayorganizinga kuriya babi nabakubakurira nabarebe ngere yibakubasa kwijamu bije kunu ya kabare banywa abshera bwa kabare abana ba Guru abana barira abana ba Masindi abana ba Pakwachi abana ba Mbare mwize munywa abshera bwa kabare nitubeta ha mukoro 2019 ruyaba ruyo rwakashatu mwije kabare tushemerwe aha official day border opening nanga official border opening Thanksgiving mwebare munonga General MK wangare team MK mwena muwangare groups zone za MK mobilization teams za MK team MK Ame team chairman team Chibuka MK friends revolutionary guards mwena salute. Yes, ni byebyo ni wana turari NKORE Media TV kandi ogo yari Mobiliser Paapa Wilison wa MK volunteer Mobiliser since 2010 ninga nkoku yagamba okusiriza na ndara kubiruse 2019 tuze kabare tuze kushemererwa rukunde gumeho twine General MK kandi webari munonga Baram Barugahara Papa Doctor abwa buri kimwe cyo neco gukora ni 20 jangu NKORE Media ntwine kuba turuho ni 20 tuza kuba turo tubahereza information yonera bene tambura kantongera kubeta kutushikira tukaguma tubahereza services zo nandi Beazin ZDJ Serebo wambara kandi nimba nikona of Savage Asmani honorable DM Swagam production. I sign out for now abwa ruhangani yangari yanje mukama nakora.